Na dječjem festivalu, čiji je 5. put organizator Institut Yunus Emre, prisustvovalo je više od 7.000 osoba. Na hiljade djece u osnovnim školama u 7 kantona u Bosni i Hercegovini, koja u okviru projekta Moj izbor je turski, uče turski jezik, imaće priliku uživati u bogatom kulturno-zabavnom programu. Zenica je danas u znaku dječjeg smijeha i dobrog raspoloženja. Nastavnica razredne nastave iz Gradašca Zedina Deliomerović kazala je da su prvi put na dječjem festivalu. Znači, ovo nam je prvi put ovdje da dolazimo i imamo oko 25-6 učenika je stiglo sa nama. Ne uče, ali su izrazili želju da bi voljeli, odnosno na zahtjev roditelja je to i pokrenuto. Učenik 5. razreda Hamza Ahmetagić iz Gradašca prvi put je na dječjem festivalu u Zenici. O festivalu je pročitao, ali i vidio mnogo toga. Jeste prvi put dolazim u Zenicu na dječji festival. Gledao sam po internetu da je jako dobar i svidio mi se. Među prisutnima bila je i glavna glumica u seriji Elif. Osim koncerta grupe Harima Tahari, prisutni uživali i u pjesmama na turskom i bosanskom jeziku koje su izvodili djeca koja uče turski jezik.